شاء الله كيا سيراتو 2013 ممنوعات العالم كله، مش مصر بس، العالم كله. دي الممنوعات بقى. هي فعلا شكلها ممنوعات، هي فعلا ممنوعات. مفيهاش خربوش قبل الحادث، وان شاء الله مش هيبقى فيها حاجه برضه بعد. طب انا استفدت ايه اللي هو ما فيهاش خربوش قبل الحادثه؟ يعني انا استفدت إيه؟ انت جايب لي اصلا عربيه متدشمله تقول لي ما فيهاش خربوش قبل الحادثه؟ الحادثه ان شاء الله. تعالى بقول لك، تعالى. كاوتش الصلاة على النبي جديد اهو، بس هي فيها مسمار. فعلا الكاوتش جديد. إيه ده؟ بطنه طالعه لبره يا باشا، ده الكاوتش عاوز كاوتش جديد. اربع فيها كاوتش جداد. تعالى، ايش اللي ارباك الطار اللي ضربه اهو. تمام. بتقول ايه؟ بتقول ارباك بس؟ ده التابلو كله متدمر من جوه يا غالي. انت شايف حاجه؟